Nimuze twicare mu kirambi ni heza. Menyira kivuruga mwese nimuze tuje mu kirambi ni heza. Mukirambi.com Mukirambi TV 1. Ndabasuje kandi mbifurije umunsi mwiza mwebwe mwese mukurikirana amakuru ya Mukirambi TV 1. Bahaye ikaze munyamakuru ni Faustin Byiringiro aho tugiye kubagezaho amakuru yacu y'uyu munsi wa kane iminsi 8 mu kwezi kwa gatanu muri mwaka turimo. Amakuru yacu turaza kwibanda hanini umutekano uko wifashe hariya muri groupe ya Bijombo. Ndaza kuba kandi mbagezaho n'amajwi baturage twage tuganire ku murongo wa telefone maze mwumve uko byifashe umutekano wifashe nyuma yuko habayeho urupfu rutunguranye rwa nyakwigendera Nteziryayo wishwe na mu basirikare ba Congo FARDC hariya muri Karagaci. Ariko ntaragera reka mbagezeho uko umutekano w'akarere ka Minembwe wifashe. Inyuma yaho abazalendo FARDC abarundi bagerageje kongera kandi gukomeza kugaba ibitero mu karere ka Minembwe banyuze mu irembo rya Mukoko ndetse na Nyaruhinga aho ni za Gakenke na za Karongi hafi ya Zanyamabuguma. Bagavye igitero mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa gatatu iminsi 7 mu kwezi kwa gatanu kuko mwabikurikiye nyuma kuri ya Mukirambi TV 1. Ariko twigwaneho ibasha kubasubiza inyuma kuko ariyo ntego yabo yo komeza kubasubiza inyuma no kubigiza kure n'abaturage bakomeje kurindira umutekano hano mu karere k'imisozi miremire ya Minembwe. Kugeza amasaha tuvuga karere ka Minembwe karatuje na mahoro karinda umutekano natwigwaneho n'Imana ikomeje kubatiza ubushobozi n'ubasha bwo kurinda abaturage mahoro. Reka nje muri kariya gace kaza groupe ya Bijombo cyangwa se za Bijombo ahabaye urupfu rutunguranye rwa nyakwigendera Nteziryayo warashwe n'abasirikare ba Congo FARDC ubwo yari yerekeje mu isoko yo mitamba isoko y'akazi rimwe ageze aho bita mu Bijige yicwa n'abasirikare ba Congo FARDC bari bateze umutego mu bisambu akibaramutsa gusa baramurasa agwaho bari kumwe n'undi mwana w'umukobwa nawe wabashije gukomereka. Nagira amahirwe yo kuganira n'umwe mu bayobozi bagakondo bari mu kira gace ka Bijombo Nteziryayo maze tubwire uko umutekano wifashe nuko ubusabane bw'abaturage n'abasirikare bimeze nyuma yaho habayeho impfu z'abaturage ndetse n'abasirikare ba Congo FARDC. Murongo wa telefone ndi kumwe na Nteziryayo n'umwe mu bashefu bari muri kara gace ka za Bijombo. Muraho neza? Hanyuma twashaka kumenya uko umutekano wifasha aho ngaho nyuma yuko habaye urupfu rutunguranye rwa Maremu Nteziryayo. Umutekano wanyu wifashe gute? Byifashe gute? Umutekano wacu ntakumeze neza, abaturage bafite yuko leta niyo yisha abaturage kandi batagira n'ikibazo umuturage wari kugenda mu cyo gusa. Ugana umutekano wa leta yamara umuturage bisanye arapfa ariko nyuma haje kwigurikira nako ariko nyuma haje abasirikare batake bose nibo twaganiriye nabo. Umaze kuganira nabo umutekano usanubafite bukeya ariko bukeya. Bamwiciye chef, turashaka ngo tubwire bamwiciye hehe zagenze utega ngo Maremu Nteziryayo yicwe. Bari mu bageza muri kwibishije. Basanga abasirikare bari bane umwaka 2 bicaye. Uwo musore yapfuye baramukije gusanga baramutse bamamura. Nyuma yaho ngaho hakurikiye iki kuko twumvishijeho akavuyo kugeza amasaha umutekano ntumeze neza kuko nawe bivuze byagenze bite? Yarashinguwe nyuma yo gushingurwa igisirikare cyababwiye gute? Ubu ngubu zifasha gute umutekano cyangwa se ubusabane bw'abaturage n'abasirikare? Umurambo banye bahita bahuzana umuraraza no mu rugo iwe ejo niho twafagije kubavuga amasike ejo bundi no twarangiye. Ariko umutekano wacu n'abasirikare ntakomeze neza. Kubera iki zifasha gute ubu ngubu? Ntabwo mwakoze wenda nk'inama hagati y'abashefu n'abasirikare ngo murebe uko mucungera umutekano w'abaturage? Abashefu n'abaturage twakoze inama, tumaze gukora inama. Hariho n'abasirikare b'u Burundi
batubwira yuko nta musirikare bose kandi ikora ku muturage batwize ibitangaje ko bagiye gucunga umutekano w'abaturage abantu bari bahunze mu bantu batangiye kugaruka mu mago yabo ariko abantu bari bahunze bose kabisa bava mu mazu yabo. Ubu abasirikari bo bari hehe? Mwebwe abaturage muri hehe? Abasirikari bo bari hehe kugira ngo ubwo busabane bukehe? Abasirikare bari mu bigo byabo, abaturage bari bahunze bava mu mihanda bajya mu bikuru ariko uko tunavugana na Margaret nyine abaturage barongeye baragaruka kandi bari mu mago yabo. Ni ukuvuga yuko ubu ngubu mugenderanira nta kibazo nyuma yuko mugize inama n'abarundi bakabizeza koko bazobacungira umutekano? Turagenderana nta kibazo kirasakuba kandi ariko tukibizera n'abantu bamaze kuba nizo ko batubafashe bavuga tugira gusa ariko n'abantu twumva tugiye umutekano. Aho ngaho hari abazalendo, aho hari abarundi, aho hari FARDC, mubanye mute n'ivyo bisirikare byose biri aho ngaho? Ndumva nico gisirikare cy'u Burundi cy'aba mayimayi bazalendo ndetse na FARDC. None niki mwosaba mwe abaturage bari aho ngaho? Tubasaba kubitungira umutekano ariho bayibafita no bayibafita kandi pene yayitwita yakagombe gutunga umutekano w'abaturage ariko ni yayitwita. Ni ukuvuga yuko musaba umutekano mwiza aho ngaho? Nta mutekano mwiza kandi kizo tukagira umutekano ntawo dufite kandi wakagombe gutunga umutekano w'abaturage ni FARDC ariko FARDC niyo yita abaturage. None kuvuga ko FARDC ariyo yica abaturage, izo nka zikomeze kunyagwa buri munsi zinyagwa n'abandi? Inka zinyagwa n'abazalendo, abazalendo bari mu kuza bashika mu gisirikare cyo muri FARDC nibo baha amasasu n'imbunda zose zinabi. None abazalendo bahabwa imbunda na FARDC bakanyaga inka? Murakoze cyane, turagushimiye ku mwanya wanyu mwatanze. Ariko se mbere ko turangiza wenda ubuzima bw'abaturage bwo gwifasha gute? Ba mu mibereho babayeho gute? Donc barahinga, barorora bimeze bite? Abaturage bororaga bagahinga ariko no korora nizo bimaze kandi gusakuye umutekano yuko ubworozi bwacu ninga korora uwamatungo yacu yo kandi yagaramiwe kandi cyane. Amashuri ariga aho ngaho? Amashuri ariga. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'undi muturage wahariya muri gupima ya Bijombo, atuye kuri Mugeti, niho atuye. Muraho neza twumva? Muratwumva ku murongo wa telefone? Nakumva rwose. Hanyuma aho ngaho mumeze gute? Umutekano wanyu wifashe gute? Ubuzima bwanyu ni gute? Umutekano hano hambere wari umeze neza nta kibazo, isanzwe habe n'akazi rimwe niho umutekano wabaye mukeya. Abasirikare ba FARDC barashe abaturage bagiye ku isoko yo gushaka nyine amaramuko kuko abasirikare bakike barabarasa, hanyuma nyine haza kuba ibindi bisa nanone bakomeza kugenda barasa abantu ntabamenye nimba aribo nanone basuye kandi kugenda barasana kuko bari biremye n'ibice nyine bahuje ubwanzi. Ariko kuri ubu ni nkaho umutekano usa n'utangiye kugaruka, ayandi masasu nta n'abandi bantu nyine bakomeje kugira. Ubuzima bwanyu bwifashe gute? Ubuzima ntacyo bubaye kabisa nyine kuri none kubera ko abantu bagarutse mu mazu bari bahuza bari hafi n'ama ka FARDC nyine bari bayahunze ariko kuri none bagarutse. Amaka ya FARDC atuye mu iyihe mihana kugira ngo bakomeze bakore aya mabi? Bamwe batuye ahitwa nyine Bukungu, abandi bagatura za Bijombo, hakabamo n'abarundi n'abateza Buranza, ngaho ngaho bagiye bamuri Kundona. Ese iyo habaye ikibazo nk'icyo ngicyo barahamagarana bagahamagara abaturage cyangwa se baserukiye abaturage, ndavuga ba shefu, bagakora ibiganiro kugira ngo amahoro akomeze abaho ngaho, cyangwa barabyihorera bakabona ko ntacyo bakoze? Ibiganiro baragikoze, baraje mandarije mavuye mu Bijombo ari kumwe ndetse na komanda w'abarundi bari komanda de brigade, bakora ikiganiro n'abashefu kugira ngo amahoro agaruke nyine. Basana iyemezo zabo ko babikoze ariko bavuga ko atari bo batumirije abantu, ubwo rero
bavuga ko bagiye gufata abana babo n'intare bo bashaka babo bishyamba gukora ibyo bikorwa nyine tugenda barasaba abaturage mu mayi. Hari icyo bakoze ku ndishyi y'akababaro ku muryango wa nyakwigendera ntizijyayo? Ntacyo bakoze kabisa, ntacyo bakoze kugeza n'ubu ntacyo barakora, banahageze ni ukuvuga ngo ntacyo bigeze bakora. Amasoko y'aho ngaho, isoko ya kane n'isoko y'akazi rimwe aho Mitamba irarema neza? Numva se yorema neza gute kandi mu mayira ariho bikira abantu? Irarema nyine nabi bitewe kandi n'umutekano, bari gucungira abantu umutekano nibo bahindutse kwinjira.